أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة وسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة وسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دوي صحبتا خدا أمي بحثا سورة حجورات بكن كا خدا عز وجل دوي سورة دا چجمر قوتيا چه توصية المكرنا چه أمر المكرنا أمي بحثا وابكن. سورة حجورات المدينة منورة پیغمبر علیه الصلاة والسلام را هاتیا. اجده آیتا سبب هاتنا وی صورتی دبش قبیله تمیمیه هنک انسان هاتنا مدینه، هاتنا زیارتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لمال استراحت دبو اوان انسانا بدنگ بلند جدروای حجره پیغمبر علیه السلام جدروای خانی وی گازی پیغمبر کرنا گوتنا یا محمد و ام هاتنا ورا ام بتر گورشمش ببن. پیغمبر علیه الصلاة والسلام عجلا جلی خلخو کرنا و چوه جموا برن جامعه بوار گورشمش بوا لیبلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جوا حرکت و عاجز بوا. خدا عز وجل اف صورت شیاند جبونا گو مبعلمینی گو ام القارش خدا و قارش پیغمبر خدا اما تربیلی بن. خدا عز وجل دوی صورتی دا اخلاق خوش و اخلاق نخوش بما دده زانبون. اخلاق خوش گو ام شخور بجه بینن و اخلاق نخوش جی ام خوشی دور بگرن. قلی مسلمانا که ام میزینن خدا عز وجل دوی صورتی دا چجمره گوتیا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. خدا عز وجل دا آیتا پیشی دا وهاد بیجی دبی گلی انسانی گو ایمان آنینا پیشیا خدا و پیشیا پیغمبر خدا نکبن، یعنی نب گوتن خوا نب حرکت خوا پیشیا امر خدا و امر پیغمبر خدا نکبن. ج خدا بترسهن امر خدا بجه بینن خوش حرامیا دور بگرن. محقق خدا هر تشتی سعد که و به هر تشتی جی زانی. یعنی دوی آیت دا تشتکی گو خدا جمهور گوت گرک مهو قبول بکی، تشتکی گو پیغمبر جمهور گوت گرک مهو قبول بکی. نگو مهو لگوری فکر خوا دشنجا خوا مهو پیشیا امر خدا و امر پیغمبر خدا بکبی. گلی مسلمانا دا آیتا دوا دا مگو تی مگو هنکا تمیمی هاتبون بدنگ بلند گازی پیغمبر کرن. خدا عز وجل وهاد بجی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. دبی گلی انسانی گو ایمان آنینا دنگ خوا لسر دنگ پیغمبر خدا نیخن، بدنگ بلند به پیغمبر را خبر ندن. وقتی گوون بدنگ بلند به پیغمبر را خبر بدن اف به ادبی چه دبی کو و نزان بن عمل و بطال ببی. یعنی به چاوا ون به هفدور خبر ددن ون دنگ خول سری هفدو تیخن ولو پیغمبر خدا را خبر ندن. یعنی خدا عز وجل مدعلمینی
تربیه گو ام به پیغمبر خدا را خبر بدن مد علمین ادب گو ام القارش پیغمبر خدا ادبلی بن نها پیغمبر خدا نل حیاتیا ام نل جم پیغمبر خدا نا لیبلی وقتی گو گوتن پیغمبر خدا ورنه گوتن حدیث پیغمبر ورنه گوتن گرک القارش و حدیثا جی مهو ادبلی بی مهو تربیلی بی گلک جانا ملا و آزاد کن آیت خدا بیجن حدیث پیغمبر خدا بیجن هنک انسان دنگ خو بلند کن گوه خو ناد نوا گلی مسلمانا اوجی ترکا ادبیا وقتی گو آیت خدا هات خوندن وقتی گو حدیث پیغمبر خدا هات خوندن گرک مهو گهداریا وابکی گلی مسلمانا دبی وقتی گو سلطان عبدالحمید دمرت درینی برا حجازی جواره گوت یعنی جعیشچیاره گوت جهوستاره گوت او دمر وقتی گو نیزی مدینه منور بون نیزی روضه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بون گوتوا گو کچه بخنه بنی دمر ده جبونا گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام رحسز نبی یه گو بچارکوچا جید شغلین وکا سنگر بنی چارکوچه خو وکرن جبونا گو دنگ چارکوچه و نوی جبونا گو پیغمبر خدا رحسز نبی گلی مسلمانا انسان قنج انسان دوست پیغمبر دوست خدا انسان صالح هم القارش خدا هم القارش پیغمبر خدا گلکی ادبلی بون سایگلی بون دبی جاره که نابی هبو انسان کی شاعر بو جعرفای بو چو حجازه چو مدینه منور گوهرن پیغمبر خدا زیارت بکن دناوا وادجی یک جمزنه عسکریه عثمانلی هبو دمکی وقتی گو نیزی مدینه بونا اب انسانه یتکیلی اب انسانه قماندار نزانه گو نیزی مدینه بونا اتخو دبوا لقارش روضا پیغمبر علیه السلام لنگوی ادرشکری بوا نابی و هاجرت بجی دبی امان ترکا ادب نکا اف در گند دوست خدایا دواملی خدا لوی درید میزین خدا گهدار وی دریا اف در جه محمد مصطفایا اف انسان همان لنگی خود کشنی بالخوبا شعراوی وهابو بترکی گوت بو مکرمانجیاوی گوت یعنی گو اف مدینه منور جه دوست خدایا خدا عز و جل برحمه دوام وی جهید میزینه چونکو حبیبه ویل وی دریا جه مصطفایا ترکا ادب نکا گلی مسلمانا جارك من عالمك حسان بحثا ذاتك دكر قو عمري زيدي هشتي صالبو المدينة منورة دبي تجارة لنجي خو دريج نكريا ونرازهايا دوام لي لنجيوي يببال ويفبو ولو تخوف دچو جبونا چه جبونا حرمتا حبيب خدا ادي قالي مسلمانا خدا عز وجل دبيجي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دنگ خوا لسر دنگ پیغمبر خدا نئیخن خدا عز وجل مد علمینی گل قارش پیغمبری وی ام چاوا بأدب گلی مسلمانا خدا عز وجل بيجي اواني گو دنگ خوا کیم دکن لجم پیغمبر خدا اوان انسانا کینا اوانه گو دلوا خدا عز وجل داگرتیش تقواتیه اوان انسان حالو بأدب صایگلی عفو کرن جواره هیا خیرک مزن جواره هیا یعنی مهول قارشه پیغمبر خدا وقتی مهو ادبلی بی خدا عز وجل یه خیرک مزن بده مهو گلی مسلمانا خدا عز وجل بیجه دبی اوانه گو گازی تذکرن پیغمبر علیه الصلاة والسلام رد بیجه
ئەوانەی گۆ گازی تەتکردن لە پشتا خانی بدەنگێ بلند گازی تەتکردن ئەوانە یێگۆ ناعاقلی بوون ئەگەر گۆ عاقلی بانە گازی تە لە دەرڤە بدەنگێ بلند گازی تە نەتکردن تە داوەتی باڵخۆ بە نەتکردن یعنی یێ لە هێڤیا تەسەکنی بانە خدا عەزەوەجەلت بێژێ ئەگەر گۆ سەبر کردبانە حتا گۆ تچووبانە جەموا یێ ژوارە دەهاف خێرتر خدا عەزەوەجەلە غەفورە گونها عەفو دکێ و gelekî jî merhemetli ye. Gelê misilmana di vî sûretê Hucurat de me got Xuda Azze ve Celle dibêje li qarşê Xuda û li qarşê Pêxemberê Xuda edeblî bin. Xuda Azze ve Celle dibêje dengê xwe li ser dengê Pêxemberê Xuda neyêxin. Xuda Azze ve Celle wiha jî dibêje يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خدا عز وجل دبيجي وقتی گو انسانکی نباش انسانکی گو نگوون لرا وقتی گو تشتک جوره گوت همان باور نکن araştırmış بکن که حقیقتا وی گوتناوی هەیە یان تونەیە ئەگەر گۆ ون ئاراشترمیش نەکەن هەمان بێ چاواوی ژوەرە گوت و ونجی حکم بدن بنەزانبوون ونێ زرارێ بدنە هەنەکە و پەیرەژی ونێ پۆشمان ببن ونێ مەیزێن گۆ نەولۆیە ونێ پۆشمان ببن ji ber wê yekê gelê misilmana wextê got gotinek ji miho re hate gotin gerek miho araştirmiş bike ka heqeten rast e yan nerast e ew însanê got gotinê ji te re dibêje di derheqê birakî tê misilman de berkî ara wî û wî însanî naxweş e dixwaze got tu zirarê bidîye de ji ber wê yekê tê ji te re sebê dike êdî gelê misilman e wextê got însanekî wiha gotinek ji miho re got gerek miho araştirmiş bike ama malesef niha wextê got yek tê tiştekî ji me re dibêje dibê min dît filan kes di derheqê te de wiha digot tu jî dibê rast e çunku wê rojê min filan deverê dît filan hereket kir filan hereket kir û tu xwe jê diqeydênî hal bikî Xuda Azze ve Celle dibê çi dibê wextê însanekî gotinek ji we re got araştirmiş bikin di wexta Pêxember aleyhissalatu vesselam da Pêxember aleyhissalatu vesselam sahabiyek şiyan de bal qebîlekê be got here zikata wa toplamış bike û were ev însanê gorevlî û ehlê wê qebîlê era wa piçikî nexweş bû ehlê qebîlê pê hesan got va qasidê Pêxember aleyhisselam yê were cem wa hemû we ji xwe re xwe hazir kir û hatine pêşiya wî wextê vî însanî dît meyzan got va hemû yê derketina pêşiya gund û aketine sirayê de tirsiha got belkî zirarê bidine min vegereha neçû gund ji Pêxember aleyhissalatu vesselam re got ya Resulallah zikat nedan Pêxember aleyhissalatu vesselam hazirî kir got herê buware şer bike Xuda Azze ve Celle ev ayet şiyan got eger însanekî nebaş însanekî fasik xeberdanek ji we re anî wê araştirmiş bikin araştirmiş kirin meyzand got heqîqeta wê nîne heqîqeta wê çi bû evan însana hatibûne pêşiya gund ketibûne sirayê de haziriya got bêjinê de bêtibxêr hatî yani ew hazirî kiribûn ama wî ji xwe re got yê zirarê bidine min hat ji Pêxember aleyhissalatu vesselam re got zikat nedan êdî gelê misilmana wextê got xeberdanek hate gotin gerek miho araştirmiş bike bê araştirma bê got miho heqîqeta wê fêm bike sadece bi gotina xelkê gerek miho hukm nekê gelê misilmana dîsî di vî sûretî de Xuda Azze ve Celle wiha dibêje dibê eger got di taîfê
مسلمانا دي طائفة مؤمنة بهفدورة شر بكن دا أراوادا صلحي بكن. يعني نورمالا إنسان مسلمان جي جبونا هنك منفعات الدنيا دبيقو بهفدورة شر بكن، وقتيقو بهفدورة شر كرن صلحي دا أراوادا بكن. أجرجو هنك قبيلك جوا نحقيل يكيكر يك زوريل يكيتكي يك حقسزا ونجي لقارشي فيا ظالم لقارشي في قبيلة ظالم لقارشي في دركبن حتى كنجي حتى جو وگري بال امر خداوا بيجي بحيرا اس حاكميتا خدا و پیغمبر خدا قبول دكم خودی چی گوتیه پیغمبر چی گوتیه از وی قبول دکم وقتی گو وگرها دا اراوا دا بعدالتی صلحی بکن خدا حج انسانی عدالت لید کی گلی مسلمانا وقتی گو مهو دید مسلمان دولتک مسلمانا یانجی دگونده مسلمانا یانجی د جماعت مسلمانا بهفدور شر دکن کوجان حقسız بی گرک مهول قارشی وی حقسız درکبی حتی گو وگری بال امر خدا با وقتی گو وگرها مهود اراوادا بعدالتی حکم کی گلی مسلمانا خدا عز و جل دبیجی دبی باورمند انسان گو ایمان آنینا برای هبن دا ارا هبدا صلحی بکن وش خدا بترسهن جبونا گو رحم الووري كرن يعني براتي نيا قوميتيا بلكي بإيماني بمسلمانتي مهود ببراي هبدو قومهم هو نيك جيبي اما وقتي گو باوريام هو يك بي باوريام هو بخدا و پیغمبر خدا هبي مهو براي هبدو قالي مسلمانا دوان 5 آيات دا خدا عز وجل گو گلی انسانی گو ایمان آنینا یک جه گو پیشیا خدا و پیغمبر خدا نکبن یک جه گو القارش پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنگ خوا بلند نکن یک جه گو وقتی گو انسان کی خبردانک جور آنی و خبردان اراشترمیش بکن و یک جه جی خدا عز و جل دبیجی دبی کس خوشکسی چیتر نگرن کس خوشکسی چیتر نگرن بلکی اوه گوون خوشوان چیتر دگرن لجم خدا جو چیتر بن یعنی حنکه خو بهنکا نکن نبی اش فلان کس چیترم بلکی اوه گو تدبی اجه چیترم لجم خداش تا چیتر بی لقبا جهفدور چه نکن يعني تشتي نباش جهفدورة نبيجن انسانكي قول لقبا جهفدورة چه بكي و توبة نكي او انسان دبي ظالم يعني خدا عز وجل دبيجي بلا قومك خوش قومكي چيتر نگري لقب يعني ام بيجن تشتكي نافكي حوالي بي كيم بي لهفدو نكن وخوجي خو قنج نكن نبيجن ازي بيكي مايما نبيجن ازي بيكي مايما انسانكي قول لقبا جهفدورة چه بكي وتوبة نكي او انسان دبيج ظالمه گلی مسلمانا دیسا خدا عز و جل دبی گلی انسانی گو ایمان آنینا دبی زنا جزنا خرا جزنا نباش خود دور بگرن چونکو زنا نباش گناها يعني مهو زنا خراب جهبدو نبي بلكي اخلاق مسلمانا گرك چاوا بي گرك اخلاق وا زنا خوش جهبدو ببن مثلا اورنك بيجم انسانك بري خود دي جامعه دي چش خوره بجماعت المشت كي
گرک مهو زنا قنج بی انسانی بکی مهو بی اب انسان اهل خدایا دوست خدایا کیفاویش خدا و پیغمبر خدا رتی کیفاویش جامی رتی و میزه ری گیر چخوره چو جامی المیجا خود کی مهو زنا قنج جیب کی نگو مهو بیجه ده ذاتن بکری تشتکی نای جبو سبه چو جامی یان جبو تشتکی دی چو جامی گرک مهو زنا قنج بکی مهو به اب انسان کی قنج گو شخوره دچه جامی گلی مسلمانا خدا عز و جل دبیجه جاسوسی نکن دبی غیبتا هفدو نکن انسان کی گو غیبتا هفدو بکی وکا گو بمریتی گوشت برای خوی مسلمان بخوی والقاسی گنها ش خدا بترسهن مو حق خدا زحف توبه قبول کی خدا گلکی مرحمت لیا خدا عز و جل دو هر پنج آیت دا گو گلی انسانی گو ایمان آنینا یعنی پنج آیت دا گو گلی انسانی گو ایمان آنینا یک جی گو پیشیا خدا و پیغمبر خدا نکبن نب گوتنه خوا نب حرکت خوا یعنی القارش خدا و پیغمبر خدا ادب لیبن سایگ لیبن دیگه دا گو دنگ خوا لسر دنگ پیغمبر خدا نیخن القارش پیغمبر خدا ادب لیبن جبونا گو عمل و بطال نبی دیگه دا جی گو وقت انسانا گوتنک جور آنی گوتنک جور گوت araştırmış bkin. Bê araştırma, bê gûn haqiqeta wê bielmin hukm nekin. Çünkü bê haqiqeta wê gûn bielmin û hûn hukm bikin peyra hûnê poşman bibin. û Xuda Azze ve Celle dibêje gelî insanê got we îman anîna henekê xwe bila qewmek henekê xwe bi qewmekî nekê belkî ew ê got hûn henekê xwe pê dikin li cem Xwedê ji we daha çêtir bê. لقب پیش هفدور نبیجن خو پاقش نکن انسان کی گو توبه نکی لقب جواله خور بیجی خوش قوم کی چتر بگری او توبه نکی او انسان یه بی ظالم و خدا عز و جل بیجی گلی انسانی و ایمان آنینا زحف حفظا خوز زنه بکن چونکو هنک زن گناها یعنی زن خراب گناها جاسوسی نکن غیبتا هفدو نکن انسان کی گو غیبتا هفدو بکی وکا گوشت برای خوی مسلمان بمریتی بخوی و مهو ناخوازی گو گوشت برای خوی مسلمان بمریتی بخوی ش خدا بترسن امر خدا بجه بینن خوش حرامیت دور بگرن محقق خدا گلکی توبه قبول کی و گلکی مرحمت لیا پشتی گو اوان وصیت گو گلی انسانی و ایمان آنینا و جار خدا عز و جل عمومی گوت گو یا ایوها الناسو گلی انسانا محقق ممون جزلام و پیرکا چه کرنا مون گراندنا قبیله مون گراندنا عشیر جبو گون هفدو ناس بکن نجبونا گو هنک جوج هنکا چیتر بن چیتر بونی بتقواتیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان قنجي والجم خدا ان انساني تقوايا وخدا عز وجل بيجي ايمان واسلام ایمان او کو بجان خوا بمال خوا ببدن خوا دریا خدا دبی اسلام گو صادجا هم به تسلیم بوما انسان کی گو بجان خو مال خو دریا خدا دبی نو کی کی گو صادجا به از مسلمان بوما خدا عز و جل بیجه یا محمد اوانه گو مسلمان بونا و ایدی منت التدکن بیجه به منت المنکن بلکه خدا منت الوتکی گوون مسلمان بونا خدا عز و جل تشت ارض و آسمانا حموی زانی تشت گوون دکن خدا تعالی دبینه ایدی گلی مسلمانا دوی صورتی دا خدا عز و جل ام علمان دنا اخلاق خوش و اخلاق نخوش اخلاق خوش ام بجه بینن اخلاق نخوش ام خوشه دور بگرن
يعني هما بكنيتي اوزتا سورة حجرات معاني زمان گو خدا عز و جل دبیجی لقارش خدا ادب لیبن لقارش پیغمبر خدا ادب لیبن دنگ خسر دنگ پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیخن انسان کی گو خبردانک جوار آنی و خبردانی araştırmış بکن وقتی گو د جماعت مسلمانا د قوم مسلمانا بهفدور شر کرن لقار شیء ظالم درکبن حتی گو بگری بال امر خدا با پایرا بعدالتلی اراوا چه بکن مسلمان تبک برای هفدونا و خدا عز و جل بیجی بلا قومک خوش قومکی چتر نگری خدا عز و جل بیجی دبی لقب نباش جهفدور چه نکن خدا عز و جل بیجی زنا خراب جهفدون نبن خدا عز و جل بیجی غیبتا هفدون نکن خدا عز و جل بیجی موین جزلام و پیرکی چه کرنا مونگران قبیله و عشیر و ازبت قنجه و لجم خدا یه تقوایا يعني تقواتي إنسانكي چقا تقواتيا ويزيده بي والقاسي الجم خداي قنجا نقو بنسبة خوا يان بعشيرة خوا يان بزمان خوا قنجد بي قنجبون لجم خدا بتقوايا قرق مهو فيجبير نكي وقالي مسلمانا قرق مهو زانبي قو خدا عز وجل تشتي عرض آسمان تفكا زاني نگو جبونا گم هم مسلمان بو ادیم هم منت پیغمبر خدا بکی بلکه منت خدا المهیا گو ام مسلمان بونا اسلام کریه نصیب ما ایمان کریه نصیب ما خدا عز و جل حقیه بما بده زانبون بکی نصیب ما گو ام الپی حقیه هرن و نحقیه جی نباشیه جی بما بده فهم کرن بکی نصیب ما گو ام خوش نباشیه ام دور بگرن خدا عز و جل بکی نصیب ما گو ام دریا خدا و ریا پیغمبر خدا دهرن امش خدا ترس بن امر خدا بجه بینن خوش حرامیا دور بگرن خدا عز و جل د دنیای دجی قنجیب دیما د آخرت دجی قنجیب دیما و مجعزابه اگر محافظه بکی و خدا عز و جل ما و ذریتا ما بگرین جوان گل مشت کن و لسر المجا خود دوام کن خدا دعای ما قبول بکی خدا عز و جل ما و دیوباب ما و تمام مسلمان عفو بکی خدا عز و جل اهل ما مال ما مملکت ماش تمام آفات و نخوشی و بلا محافظه بکی خدا عز و جل دعای ما قبول بکی خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن